Hello guys, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Muri iyi video noneho tugiye kwereka uburyo wakoresha application ebyiri icyarimwe muri telefone yawe. Telefone yawe urayifata uyigabanyemo ibice bibiri. When ukoresha ushobora kuba uri nko kuri chat ya WhatsApp ugakoresha na TikTok muri screen imwe, cyangwa se ukaba uri kuri TikTok uri no kuri YouTube, cyangwa se wibereye ku zindi chat zigiye zitandukanye ariko uri na hehe uri no ku yindi platform runaka. Tugiye kwereka rero uburyo bikorwamo kugira ngo ubashe kuba wakoresha application ebyiri zigiye zitandukanye. Uri kubona ngo hano ukuntu turi kubikora, urabona aya ni ama application dufite muri telefone yacu, noneho aha ngaha hejuru turi gukoresha TikTok. Urabona twagize ute twayiciyemo ibice bibiri. Okay. Urabona ahangaha iyi ni TikTok turimo dukoresha ari muri kino gice cyo hejuru. Okay. Urabona iki gice kimwe cyo hejuru ni TikTok irimo, none iki cya hano hasi hano ni iki? Ni ama application dufite muri telefone yacu. Tutatinze rero reka tukwereke uburyo ki bikorwamo. Okay. Wowe urafata telefone yawe ubanze wafungura application runaka. Okay. Numara kuzifungura reka dufungure TikTok. Okay. Urabona tugiye gufungura TikTok, nitumara kuyifungura okay, urabona twagize ute twamaze kuyifungura, then tugiye gufungura n'indi application imwe kugira ngo tubashe kubijoininga kuri iyi. Reka dufungure wenda reka turebe hano mu application dufite yonyine gusa naho kuko birakunda, cyangwa se dufungure hehe reka dukoreshe mu application honyine. Noneho icyo uri bukore urakora ku itushe ryawe rya home, kariya gatushe ka square kari kuri telefone yawe ku ruhande. Noneho harazamo ama application warimo ukoresha. Urabona hano dufitemo TikTok, dufitemo n'aya mafoda twari dufite. Wenda reka tuzishiremo ari ebyiri, reka dukoreshe YouTube. Nubwo nta data tubifite muri kano kanya ariko hari ibintu twa downloadinze nyine bishobora kuza offline. Okay. Nabyo tubikuremo, then urakanda kuri rya tushe ubigaruriraho bya home, then icyo uri bukore urahita ukanda kwa kano kaboro kano ko hejuru, kano kamenyetso ka YouTube, cyangwa se uze ukande hehe kwa kariya ka TikTok. Then hari uburyo bubiri bwo kubikora. Ubwa mbere hari aho uri bukande ubona ahantu handitse split screen. Okay. Numara kubona handitse split screen urahita uhakanda, then screen yawe irahita yigabanyamo ibice bibiri, cyangwa se uhakande uku nguku ugakandeho, then ihita yigabanyamo. Urabona iyi ni ya foda y'ama application dufite hehe muri telefone yacu, then n'iki na ya TikTok turimo gukoresha. Okay. Urabona nta network dufite nyine, niyo mpamvu bimeze uku nguku. So guys, nimba kano kantu hari icyo kagufasha kuba wakoresha application ebyiri icyarimwe, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, reka tuze kubana muri video iza gukurikira.